Mumisa suffer air Bernard. Mumisa suffer air Bernard the say. Oko na to si fie no. Meeting ben no oko ye ya ansa na oba be kasa say na to si. Eye omo ko planning ye say. Oba be senkom say mahu say na to si ba be ye vice president. Na nipa obetima ye no vice president no eye Kennedy Japan. Wo mo hye e wo na to si fie that day e wo fie honom no. As why in the name of the Almighty God say Suffer El Bernard e wo fie no wo man 300,000 Ghana cedis. Jesus nkwano no. Jesus nkwana to si kraye or start kra 2023. Ebra presidential primaries in Ebano. And now say, ono nebeye running mate. And Jesia odebe boa MPP youth wing. And now kradiaba. Any footballs. And now cost fantasy. O cost fantasy one woman. And Yama way you know the guo. Or so or the ma MPP nye. MPP ye me makwako ye juma ma MPP aba power. Watch my post to cry ya mami bi. Now would ye nyamia dum ya ma post. What the administrator post wa deputy minister? What did 8 years? What's one never running mate in tea? And near my okwa kraba yes say. What the baba bois MPP no running mate ya yam farm mounty. What's the MPP lusu? Abusia Sabrege Dubia and Society 31st January 2026 and no any da NPP4 Ekwakoto Womo Abanafi Womo yi omo flag bearer na omo de party no enim na the ekoso so party no de enoa e na ekoso allegations no ekoso we so bo na we so ebo ne yonkoso bo me no eka say abronye assign ababontin na obabe make a serious reactions against Natoshi nin sembia okokan ya was trying to so come no work say abronye se na toshi Emma Prophet Bernard L. Bernard 3 billion Ghana cedis ansa ena enkom hye begu wiem se honorable Kena Kumpreku e Japan ono ena be flag bearer e de ama NPP amanyoku no anhwe kra na ye maame na atohye so aba be running mate possibly no omo mienu aba be Ghana mampani ena be de akire no abronye se eye 3 billion bi ena esuye ansa ena sa enkom hye no e koso na busia ensam ya abronye akane de edosu yi pa ye beko na yakwakotie ne nsam no na ansa na ye kono eye too much GH mese se obe mi subscribers no se busia ya kai se wo de bell no ebe ka ho se na be na upload ni tumpe obe notification what me ho se na ensam no ne nyina esitie ma yenko na ekotie kwa amebafo abronye container fabra me manato si ahun se ma digging pa ma hai anu negu Jesus nkwano no Jesus nkwa na to si kraye or start kra 2023 ebra presidential primaries in Ebano. And now say, ono nebeye running mate, and Jesia odebe boa MPP youth wing, and now kradiaba. Any footballs, and now cost fantasy. O cost fantasy one woman, and Yama way you know the guo, or so or the ma MPP nye. MPP ye, me, makwako ye juma MPP aba power. Watch my post to cry ya mami bi. Now would ye nyamia dum ya mau post. What the administrator post wa deputy minister? What did 8 years? What's one never running mate in tea? And near my okwa kraba yes say. What the baba bois MPP no running mate ya yam farm mounty. What's the MPP lusu? And tinato siama near mano a good denim and in a guano. Just in kwao and footballs, hair dryers and the guano. I yet denim ma I was sprinters so on farm ma MPP. And the MPP polling station executives our year Juma from 2012 oba besi 2016 na ya wini yen ubu omo sen omo nya hwe omo nya Juma ma omo ma na bua na onu nya power ne ntena so na ohun se ne party a wini no wo se ya ma running mate nti posu ayede man wa wunya musika no wo de akokra niam abegu danum wo se wa nya running mate nti eniam no engu danum pro enegu ho no na se opese yanko no deep a na to se ye ready campaign no ye be ma kwana asuma ewo tim eni andis ya asuma o say
when ye peno enti koye adwuma na case na wakwa ho 52 times mumisa se okoye oko 52 times no oje pene say na omoye anhihye ne nyina wie ye no na atosi hu kwana a obefa so afiri ba omia camp ntem enti sa asofo no kofa ono na kora ade ne ba na atosi fie ama omo ye say ye be hihye adwuma ye be hihye ne say mema makora no ahye nkom na nem ibodini mummisa sofo Bernard de say okọ na atosi fie no meeting ben na okoye ya ansa na oba be kasa say na atosi eye omo ko plane ye say oba be hyenkom say mahu say na atosi baba ye vice president na nipa obetima ye no vice president no eye Kennedy Japan wo mo hyehyeye e wo na atosi fie that day na atosi wo ye meeting na mini ho but me gina onyame oja oba eni sunsun kunkun ne din mu sai onyame a osoma ne ba kunkun a wanye bone da na obewu ye de ne moja kunkun de pepa me no mienu bone ne sai that day e wo fie honom no as why in the name of the Almighty God say so for Bernard e wo fie no o man 300,000 Ghana cedis na ye 20,000 note o man 300,000 Ghana cedis e ma so for panyini na odi Bernard ba fie ho no e ka tire o se sika ni sa awurade boa me asema me kan se me di tra awurade boa me ma me nya ho sunsanso se wo man plane me candidate bo atwa so say me say sofo Bernard ekotena na atosi fie ene sofo panyini na hyehyɛ say ene sofo panyini bi ene hyehyɛ say ye betima Etebusia Kwame Bafo abronye ne nsem ya wokae ne no ena yakwakuti abanaga na fo bi ebo na baso pa se hye ene waya ade pa se ensem na woka no enam so ama mikwadie bi ene ensem bia na hinta nipa bi ntimi nti wo mwase ye no wo da ne nyina edi ama wo mo ehu ebi so e kire se ne wo ye wo beya na party no agudichi wo beya na wakwakopem ifi se bedu be no se ne ensem ni si kono bo se party ne kwaga na fo se party we krapo no enya kono bi party mo kro mo tuwa gufi wa ponten party anka bomu ni na afei akwakosai party no entebe ya won hwe afa bi adwenkyere ena busua media bro no mesresa won so obeja wo de e wo comment section ho e de ama me all the social media handles no too much gh o subscribe like you know what share na fofo so eni bi ahwe makra